no for no Enquiries na. Hitman nyame hira. Amen. Futu ade ma ya bini na nyame nka ho. Oma na otwi wundi. Amen. 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 May that 059340 6565 0534 Johnny live on Facebook. Obana won so do comment at ho. Ama yenso yajibre akenkani nyina e de ama wana pay when it as wo ohumbo bi adwumade so. Good morning. Hello, good morning. Back up now. Me patch your first. Nyame ado me ho ye pa. Okay, back up now. And I face me dan yankopon ase. E wa na adom ene na humo bra. Mama na yekese o me ne mebusua so. Ye akodi weekend na me ho nse na afa me batende ahode aba. Me ti ase. Na me won kwa e wa ahode a me se ase dan kanya me din. To me pese me tonyo ba ko she radi din. Tunina. Se me ti ase a no ye Yesu na do mara kwa. Adom ajeme efri ohaw amani ni nyina mo. Wajeme kwa Pama me ahoden we me free oh adoma jeme kwa me free oh Pacha friend me stand am kasa fit am free zone. Me da se papa so to me a friend pay 059340 6565 0534 050 and I'll pay you that nyankopon se won so for WhatsApp message no for 059340 6565 Kofi bo attend the message about pay was what nyankopon se would free kaswa and the buy Kofi messenger what the about and pay and no. Good morning. Good morning, Blackobra. Me ba chef for saying. I just see Adwa yende nyankopon. I wish what I was. Blackobra, good morning. Good morning, Adwa. But on where dear. Nyame adom me ho ya papa. Blackobra, ye danyame ase. Ye dana se so de ewura na wotufu from yanti atenka bone. Me ne memba ni menu anom. Ene mebusuafo ye dana se wakwanyi ne mu de oye ma ye dana se. Blackobra me so ya me nkasa onkoso nkasa ma o. Amen. But last week ye ma me ba ko owo Afinya or first ne kun afimu the train me say on to see on any mbawure na on kan wo makoma ntu wo mu yakoma mpacho aya de ya wo ye ma me princess na ya na manage ho pa ko so aye man na me sra pa ya da amen ma tebe da as pasa won so watumi afre ene anapa 059340 6565 0534 050 yefa course no be mienu anasem yense bi na fe yemfa sida yemfansi until now one so number our friend is 059340 65 65 Anidaso Wɔhɔ Obia. Hello, good morning. Hello. Good morning. Me patro ye hu ye papa ye fro say. Jennifer na pay na nyankopon ase. Akoma na edikanya no sure ni dey answer power to be dey make us say. Nyame am do man the party na wa ma onyan sa fofo. Mo so to me fe bi brain you. Na me kan say nyame sure no bi. Ano ke so ye dey nyame ase so we bu ye say ye fu ba ko me ma. Na ka che ma da bo chom dey fusa no dey na e kan sa so da ye nka fo tuntun kwa me ye de ma no. I am so fatank e me hona. Na say na no pe ye wa ho dey say trokunkun bia na e kan say afda na ye nkwa me de be ma. Ano ke say de juma e fusa ni nka. School fu wọ́n mú pa ẹ̀sẹ̀ fọ́ ní ìmọ̀ ẹ̀dín ní sẹ́ni nǹkan. Wọ́n bọ́ yẹn wọ́n bá yẹn sọ́nà ọgbọ́n yẹn wọ́n bá yẹn bẹ́ẹ̀ náwó tí yìí nìyẹn nù. Náwó tí ìsẹ̀nsì yàtọ̀ sẹ̀ yẹn mú ìwádìí náwó ayẹ. Yẹ̀dá náà sí abẹ́ náà gbé nyinaa. Abẹ́ adé àti nso. Wọ́n fẹ́ yẹn ti dá ní yẹn dídí ẹni yẹn kọ́ bẹ́ẹ̀ nyinaa. Yẹ̀dá náà sí ànọ́pẹ́ yẹn sọ. Amen. Amen. I don't mean to be a thing. Hello, good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Sante. Yes, sir. Gideon and a pay and then Yankopon say. And I think I'm ready. About the Yankopon. Sir, I am the pay. None hang your PS. Yankee and Sanian Fata. Not the Malacqua. Or dear Tatefi and Niaso. After JSC from the air. Yantun Tuno. Or no one had the accident near you. Emma Jinda. One of them in the mobile can say incident.
Omo ye mpanimfoɔ edi wɔ man ye nim ho ban. Enhye omden e wo bibi a on bɛyɛ de aboa Ghana de hye. E wo ni din mu. Na dum nti. Amen. Amen. Yeah. Kira wate. Matigidion. Se de bi o mo ahoɔden. Amen. Na utumi sɔre ahemaakye. Ɛnyɛ asɛm ketewa o. Ɛnyɛ adwuma ketewa. Egyina wo naaso. Amen. Amen, Gideon. Amen. Amen. Gideon, very much Santia. That's it. Good morning. Good morning. Doctor Mentrim Planope, what to say? Oh, Tritiam Pono at Tauruma. Mentrim Plan, what and okay. You. Na, me, I am at home. Many sorry, over one year. Na me can say, you tell Tritiam Pono. You're done sick, you're bad of the na my point away at that Nanyasi at the software penny. Pastor Emmanuel ATV, a year pension of software, or no, on a yet district pastor, I was for GM. Pastor Ayabiaka, and so a landmark software, to whom and also over another penny. The dynamic is by the moment. Man, Crimpana. Macau, Mate. Mama ready for poco as the pay. Was what then Uncle Pass one in the bush as Santina. Mama Irene. Poco say. What then Uncle Pass Papa. I was your hand just sit up this year. And to me, if I cause in the beer, I go one tea and I said that. I bet you free fear, yeah, quite you may. One the mom wire, one kind of home, one more home by. Yeah, I got to one my and talk. Yeah, I compared to my woman and son Kabir. The bunny be do fear some dreamer. Like I said, Papa, and I was said.
36 minutes after 6 a.m. Abrasua de agudie mu nsamo bra. Ago promotion sab. Ya de bra one no pay. All the latest in the world of sports here the back. Akwasia da be krobia kumasa Asante Kotoko. Ani Accra House of Folk. And as a Kotoko etimi. Are so strong. Kuma beba. Ara be Bismarck adu say man bizat na say. Agudi mu nsam no wode ba no pay. On your live on Facebook, live on YouTube. Good year, Monsamano pay and fanning in Ambro. Oba, not one so do comment at Honia Jibre. I can candy in idea. Come live on DL 106.9. Medika catch it up. So it's a beautiful Monday morning here. New week, new grace, new opportunities. The man Bismarck, I do say, man busy. I say, man busy, Martin. Mr. Hitman, good morning. And what promotisano pay? You should do me one thing. You're the Yanko Passe. And I want you for front here, Simua. Yes. And Medica can. And I pay, say a new week, new grace, new opportunities. Okay. The end to me and the last week, you know. And I pay. And I said, now what you know, trading upon Omwaye, me to me this week. Amen. Now, Kotoko Timmy, ye bay. Last night I'm in Oka. And I'm see. Adriana no mu jano moba. Also the pure tan be dum no. Enro asenka krumu nyina fire service for crowd baba ya ranka mu timindum. No amount of water can quench that fire. Yes. Waje atum de pa. Na we na kokoboma mo. Ana yakase insuo hwewa kase hwewa kase pete oso. It we na hwemo. Ndra de chese. Babu players omo upa omo ada pa fopa o. Sa. Pa. When you resty players, no. Now you the Abeshia had to folk on Sunday. It's more channel anger now. Any energy I guess has to folk on Sunday. And you can say, we'll be in a kind of some was in the second Wukurano, then you contumid. We there and a pain to the in Shraba around. It is a down can say, memory on the no canasem. When you can explain and Yami Aduma Friday I hear by your Kotama. Yes. And we'll do something there. I don't know why you be paying. I was because it's Mebusan Watama. And I'm Mebusan say, Quadio. Na osha kwasia da be aya memenda adechi kwasia da Accra Heart to Folk and asa Kotoko versus Heart to Folk no match ni sen na beko ebi osade ni tibeto so asem ni fio we no man go fast ma ya ka dey say ishaba no di ni ti akwaje akirema itino de tie no na anapa ye fa gudie mu nsem enfambra. Ladies and gentlemen, all the latest in the world of sports. Now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Yo, you don't know, upness, highness, is it? Nana Kujo Cranch, they get to be president. So I know Pebia Miti DL Power Sports, who own him. Anidaso Wɔhɔ Obia, Jumedino, so Kujo Cranchini, Mamenti Poom. Hello, I'm Share your son for luxury comic. Too cute to be mute. Sada Power per Sports, Papa Pentia, Fower Feed to DLFM. I want a DL Power Sports. Echegu, I will Anidaso Wɔhɔ Obia morning show. Ede papa pa ne ekoso wiase afa na nyina sports no ehwo na etwegu DL Power Sports luxury comic me say efa we fidie ni ntu bia mon spring it off now fe mon samra back as I said ya madin kunim ball no kra ma head it ma she go mun ka se go wa va se ball no kra wa head it wa she go mun ka se go Bismarck wo bre ni Enquires
Anopa yamo achemo akwaba bi memra deal 106.9 mega so emra wiadu yede agudie mu nsam no ebe suma adwumadi kase so Anidaso mo bia adwumadie na bibi bia konka sujo at Godfather and Mr. Hitman anopa wa lazy man pampia nyasem keto odi dwumadie no encha medie no enso asomo kasafidi kase so makacho anopa wo join show no dia na deal 106.9 o Facebook ne so sanso a ana TikTok won se ka YouTube nso no ukopie mo nso a won se ka na bibi bia konka no pass da PSA enkoma Lumba super amona brano bia trans say dia wamo so timi so asen ema de agude mu nsam no enso ebe dan odwumade ye so na bibi bia konka Mr. Kwame afuma therefore bompo se de hye sanso na Kenetata oboro man Jesse Michael awuni odisika brantie enuanum anyina ka ubi na yesinko ye de agude mu nsam no enso eba medi no ade besma kadu say frame man bise na bibi bia konka ye hyase dia ye be hyase enso free the 5 major leagues across Europe na we matches audo no pina so etojo aye de command dodo na so somo e wo dwumadi enso yen hyase enso emfam free English Premier League na so Friday game back to tojo na no me pacho kopiema e wo Eland Road no e ho na Leeds United traffic Nottingham Forest e bo na Academy ansan wotimu bako na me pacho Saturday games audo pina so tojo ukopiem e wo Old Trafford e ho na Manchester United wo mo traffic Tottenham Hotspur bo me Academy no mantimi ante 138 min akwadana ye friends Brian Buomo when you first go in Manchester United on the 81st minute Abrantia your friend said Bruno Fernandes captain fantastic so no in your second go in Manchester United in command dona so somo e wo dwumadian na mpacho in the game no akwadana friend said Cristiano Romero ono captain dem Tottenham Hotspur on the 29th minute ano nya red card and so side game near den command dona so somo e wo dwumadian na Emirates Stadium Arsenal trafie eche Sunderland bona kan poli me so man ante me pacho saying a ghost no so PM and community Martins to be mendu on the 42nd minute on your first goal no and so the Arsenal the Ghana sana Kodana your first Victor Jokeres on the 66th minute what the second goal so on the 90th plus 3 Akodana your first Victor Jokeres at the third goal so Emma Arsenal Timino Kasai dear Emirates Stadium Arsenal 2 minutes 3 months more perhaps I say nay one also H club na your friends Sunderland Ebon Academy and San one also 20 man temperature AFC Bournemouth and stretch club na your friends Aston Villa game na day 1-1 and also later say through up Jaden Commando Dona so small Jumadi so no power Johnny show no live on Facebook DJ Mario power to the bumper no well yam and so MC Adia Goody and Anasempo no Jumano people Dona and so smell Facebook no so Makacho Johnny show no na Bibi Bianco and our tough one no I want a Bentley traffic man West Ham United coach form so a couple me no man team and so and then come for bana Fulham traffic Emma Everton so toamo e bo Academy no mutimu ba ku Wolverhampton Wanderers and so traffic ma Chelsea the Blues at toamo e bo poli me and so mutimu ba ku akwadana je friend say Cole Palmer one and a team na 3 goals nyina de ma Chelsea on the 30th minute one so timi convert penalty no and on the 35th minute so asade ba ku pace no so na ye penalty on the 38th minute na say Cole Palmer we adwuma no and so dem the Blues Chelsea na medium nkomo na bibi bia kon kenta akwadana ye friend say Cole Palmer nano ada me pato si form brutal de ma Chelsea boboko no jaden command ni drona enso esumo dwumadi enso na Newcastle United enso trafio St James's Park ma club ye friend say Brentford etwi form say Kamian samutimu mienu enso ni later sana say nkoma afi oba jade dodo na enso sumo dwumadi enso na bibi bia kon campacho Sunday games audo pinasu toja enso English Premier League na so Liverpool trafio Anfield ma Manchester City ma wene Manchester City atomo ebo ma kan mienu omo timu ba ko me pato akwadana je friend said Dominic Szoboszlai on the 74th minute ano ball free kick back ko enso to atrem na Bernardo Silva enso responding very quick me pato on the 84th minute ano take ano enso de ma club je friend said Manchester City na 90 plus 3 and na Ellen brought Haaland on so e share penalty ya de ma Manchester City amenu kasenra omo so timi equifa Liverpool team na so enso Anfield den command dona so ma e wo dwumadi enso Brighton and over biam trafie e ma Crystal Palace ko boy ma kan ba ko man timi ante eno nso ye nkoma afi oba ye de nyina so so mo e wo dwumadi enso yemfiri ni so nchirem enso e wo La Liga Santander na so e Friday game ba ku tojwa Celta Vigo trafie mo Osasuna e to ma bo ma kan mi no mo timu ba ko Santa we no e ya Saturday matches audo pina so tojwa enso e wo La Liga na so e me pacho sei na nkoma ntie Rayo Vallecano and Real Oviedo
game no me pa chompani for to share da me kire so mo postpone sa game no Barca trafie enso Spotify campunu chi Mayoka ebona kanimi ansa mantimi ante akwadana ye fence Lewandowski ehye first goal Lamine Yamal Nazraoui bana enso the second goal no to aswana akwadana ye fence Mark Benet wano so enya third goal no enso de ma Barca na club ye fence Real Sociedad enso che Elche ebona kanimi ansa mo mutimu baako me pacho Sunday games audo na tutodwa enso ewa La Liga Santander na so Deportivo Alaves trafie ema yetefe ekoto am bo mekanimi no mantimi ante Athletic Club Bao enso echi Levante bona kanana watimu mienu ana Sevilla nso ne Girona game no eno nso ende 1-1 na Atletico Madrid trafie Wanda Metropolitano ema Real Betis etwi form so eka ba komantimi ante na club ye fence Real Madrid tra Valencia ebona kanimi no wantimi ante no nso ye game eno nso tojo akwadana ye fence Fernandes Carreras wano enya first goal di ma Real Madrid na Kylian Mbappe Lottin enso enya second goal na di ma Real Madrid den command do na enso esuma ojumadi enso nti o ma be really images no na chese ye di san command na bibi bia kwankan ye fi La Liga na so ye yemfa ye ni nso nkyirem awade e ka ne se we no eye Italian Calcio Serie A me patcho na watwe wie ye matches awodo eto odwa na sempona de e kan se results awodo ensa kan ye den command do na so suma ojumadi enso na Friday game bakuto odwa Hellas Verona trafeni peace akote ye Obia nso ntimi afa bo anto nyonko atrem na Saturday games awodo pinanso tojwa weno eye Italian Calcio Serie A na so ene de command do na so ma ewo dwumadi enso weno e Genoa enso trafie ma Napoli twi form so e kamia so mutimu mi na Fiorentina enso ene Torino game ni ande 2-2 no enso ye nkoma efiri oba ye de ni nyina so so mo ewo dwumadi enso Sunday games awodo pinanso tojwa enso Italian Calcio Serie A na so ye ukopiem dia sei na nkoma ne tie Bologna etrafie ma Parma kotwi form so ka ba komantri ante Lecce enso ne yidi ni game no eno nso ende ade cancel Lecce ehemienu ma yidi ne setimu ba ko na club ye fese Sassuolo trafie ema Inter Milan etwi form so ka poli enu mamantimi ante me pato Juventus ni SSC Lazio game no eno nso ende 2-2 we ni nkoma no so firi oba yedi ni nyina so ma o dwumadi enso na one game beto dwa enso we no 2 matches na eno nso ye fi Italian Calcio Serie A na so ye Atlanta betrafia to ne sa enso da free club na France Cremonese AS Roma nso ne club ye France Cagliari nso bebo eno ye nkoma afi oba ye de ni nyina so minti o ma yon boa makacho join show na live on Facebook ye capital D capital 106.9 images audio ni videos audio nyina nyopai ye ma onsa kana bibi bia kwankan ye fi o ye mfo ye nso nkyirema wa German Bundesliga na so e dia me pacho Friday game ba kutojwa Union Berlin na ne club France Eintracht Frankfurt amokote ye Obia nso de bona ka ba na tunyonko atrem Saturday matches audio pinanso twaguye enso wa German Bundesliga na so na kopima sei ana ho results no so tia me patro club ye France FC Hendem o trafima Hamburger SV atoano e bona kanimi no antimi ante na Freiburg so no eche Werder Bremen bona kan ba ko antimi ante Mainz 05 enso eche Augsburg e bona kanimi no antimi ante Sansua ana St Pauli so trafie eche club na France we no eye F ana se VfB Stuttgart o bona kanimi no Stuttgart timu ba ko na Wolfsburg enso trafie ma Dortmund so toamo e bona kanimi no mantimi ante na Borussia Mönchengladbach enso ne Bayern no for Leverkusen game no so ende 1-1 no enso e Saturday anase we no Saturday games audo etojwa ya de results no common do na so somo enso ojumadi enso na bibi akwanka Sunday matches audo pina so twadwe enso e wa German Bundesliga na so na kopiem dia sei ana won komate FC Cologne etrafima RB Leipzig etoamo e bona kanimi no atimu ba ko na Bayern enso e adwuma no mo trafie enso Allianz Arena eche club ye friends Hoffenheim e bona kan poli num omotimu ba ko akwadana ye friends Luis Diaz wenya hat-trick ana Harry Kane enso di mienu so e man komana minu di me patro club ye friends Bayern enso wini ye by 5-1 ye din komato do na so somo e wo dwumadi enso ye mfi Germany ye ntu fanfa ye ni so nkyirem e wo French league ana so e dia sei ana won komate Friday game ba ko tojwa na ye met enso ni Lille Tropo game na ndi 0-0 bia so antimi afa ball Anthony Nyonko atrema no yankoma afi oba yade ni nyina so soma odwumadi kase so na ukopiem Saturday matches awudo pina enso atwagu ya enso French league na so sei ana won komate Lens trafie eche club by friends René Bon Academy enso timu bako na Brest enso trafie eche Lyon ana se we no eya Lyon Bon Academy Lyon antimi ante
90s trafema club je friends Olympic Lyon tuomo eko bom e kan ba ko mantimi ante na Sunday matches awdo pinasu twaguye we ye French le Ghana hon komona minudi e wo dwumadi kese so 90s we no OGC Nice o trafene club ye friends AS we no AS Monaco me patcho game no and Zelzo and get trafie echi Tuluba na kan ba ko antimi ante Oxen so ne club je friends Paris FC game no and Zelzo Le Havre so che club je friends Strasbourg bona kan mi no timba ko Paris Saint-Germain ti Olympique Marseille hey masa omu jegu omu widiam bruta e ka poli enum ana we no eya club e friends Paris Saint-Germain enso e chichire so club je friends Olympique Marseille den komodo na so somo e wo dwumadi enso na bibi bia kon kan yemfi wo yemfa komodo na so somo na bibi bia kon kan me no kase opanina je friends Guy Laurent we no eya STN wono eya you anasa de kan say you for marketing director na wakodi nkomo wasi say Champions League na ye de free ade kan say group parent na fe company ya boy league face no wasi nyani nyina na yesika na mo hwe sempo ade kan say competitiveness no eno so betimi akwankan na wasadi nkomo wasi ne wakasi sudua say UEFA Champions League na sempo ni UEFA competition bienwa ombebo outside European to be share La Liga Santander na sentemu na opania ye friend say ye be Towers wodi nkomo sempo ni kebetimi abol La Liga games ni bi enso America mani mo me pacho panina ye friend say Guy Laurent Estienne wono eye marketing director enso di man jo for wase na men kan sisu duancho bi bia na no pay wono so atimi age pene atie adwuma di kase e wo dia 106.9 so say me pacho UEFA Champions League game UEFA Europa League and afen company UEFA Europa anase we no UEFA Conference League no games ni bia ni wa me pacho be bon outside Europe entiano eye nkomo panina ye friend say Guy Laurent Estienne wono eye UEFA marketing director wono so akodi yede nkomo dodo na so somo e wo dwumadi esumadi nkomo enso cho say Chelsea enso na otwe wie o mu wini ye wuni makwada na je friend say Cole Palmer ice cold Palmer masa akwada ni si form brutal first half no e adwuma no wo bo hat-trick enso ho na akwada no pon game no me patcho teki enso akwani Instagram handle ana okotwe say just enjoy enti Cole Palmer si goals no na otwe wie ono so de ma DJ Afima international DJ mo say na Chelsea fans obi bia so enjoy no akwada so e de kwani Instagram handle no ana okotwe to just enjoy na akwada na je friend say Bruno Fernandes ono ya captain enso de ma Manchester United team no ono so timi ko comment ase na cho say what a player was ha Cole Palmer na ye di no nkomo no akwada no ni bobo brutal no enso ye nkomo Fernando we no ye Bruno Fernandes captain fantastic enso de ma Manchester United team no wono so e kafa akwada na je friend say we no eye Cole Palmer ho ye de nkomo dodo na so somo e wo dwumadi yesu na ni makwada na je friend say Bruno Guimaraes woni di dwuma enso de ma Newcastle United me pacho akwada we Newcastle United abako sem ye pe midfielder wono so timi a 30 plus goals me pacho no wotosum yansa ni makwada na ana so panina je friend say Nobi Salano wono timi nya 37 goals ana akwada na friend say Rob Lee wono so nya 34 goals enso de ma Newcastle United akwada na meeting nkomo eye Bruno Guimaraes no me no ka say wo 30 plus goals enso de ma club je friend say Newcastle United no pay je de nkomo dodo na so somo e wo dwumadi enso club ye friend say Arsenal so e no me pa 20 amete and say omu game omni over 200 bebo on the 18th of February no and 24th so to aseda ni nyina ne se unim se Arsenal wo so timi qualify our Carabao Cup nim wo ne Manchester we no eye Manchester City ana mo de sa final ne ba ye so entia meti ne se sa game no empanifo so atu ahyeda eno eye latest report amense ka medi ni nyina so ma e wo dwumadie so na bibibia kwanka na Manchester City akache no akoda na je fese magai na nsentema na mbedi nkomo enso chosa akoda we wabuna ketem enso da free Crystal Palace aso ye report ameti Crystal anase we no eye Man City ne Arsenal final game ombebo enso Carabao Cup nim no akwada no ontimi ndijuma esanse emra na ega we no eye emra gavana de kan se Carabao Cup no eno so ma ho kwan se akwada na je fese magan so be dia ebedijuma anase mpono obesi akan enso de ma Manchester City team no je de nkomo dodo na so sumo djuma di kase so na bibi bia kwankan maka chosa no pa u Johnny show no live on Facebook eye capital 106.9
DJ Omarion power to the bumper no pay what images ahodo videos ahodo any pon reactions ahodo nyina so twagu Facebook YouTube and afem TikTok ne so when say ka dwumadi na bibia konkan yefru yending commando do na sonsom e wo dwumadi so Alexander weno Alex Oxlander Chamberlain menu kase we former player enso de Arsenal the Ghanaian and Komamete and it says akwada no so ye UEFA license B na manya ntia say akwada no say wode na homeje ana sempo no do so nyina ba we ye sempo no football na opo no okọ retirement manya ntia say na oba join Arsenal na license B no ebetimi amana coach under 19 and under 18 nti manya ntia sempo no Arsenal for so consider say akwada na je fence Alex Oxlander Chamberlain no me pacho do so nyina ba we ya o mefa Arsenal under 19 team no so enhwe na bibi bia kwanka no enso ya nkoma ye de nyina so so mo e wo dwumadi so enra e wo Anfield Manchester City enso kwatwifa club ye fence Liverpool so na after the game ana Central Force bo pia kwadana ye fence Magay wono ye defender enso de Manchester City ana ye busa se unim se since 2003 Manchester City enko Anfield enso enko fa wi join show no live on Facebook sha kwadana reaction say what and semana mo kano eno enso ye reactions akwadana je fese Magay wono so ye de komododo na so e wo dwumadi esinanra drama upon drama enso Anfield me pacho at the latter part of the stage when no na ye 90 anasempo no na 90+7 Satam no na Manchester City lead by 2-1 after say akwadana je fence Ellen Bratalan wa converting a spot key meche penalty no and so ma game no so 2-1 winim say goalkeeper akwadana je fence Alison Becker one a keeper and so de ma Liverpool ball boku no na corner by na keeper no one so kopiem e Manchester City 18-yard boss na ball ye bosi nachi rain check ya bobo ne to akwadana fence Ellen Bratalan anim Emrika baba oni akwadana je fence Dominic Szoboszlai na masa hala no twane brutal what Emrika tente pa na pa akwadana je fence Dominic Szoboszlai ho Emrika pa na Szoboszlai so Ellen Bratalan mu ana fei obedi hala na nim na hala so etwe no ana oka ne to from tibono just two players so bia one kan after say akwadana je fence rain check wo bobo no bon ko to atrem na referee anra onu su ginam eje foul o consult VAR anom se da bi bon yan jigo ya beje foul anom se ma akwadana je fence Dominic Szoboszlai red card na Pep weno Pep Guardiola wono ya head coach enso de Manchester City waso antibi da na EPO ukopiem a wasi referees no obi twa obi kra na play on ye so obi atedi me na play on na ba ne sai ana ne side Manchester City o matimi ahye goal chese Dominic Szoboszlai ahye why can say waso akwadana ye friend say Ellen Bratalan mu ama Haaland so ni mu eba ne say na moje foul na mo akwadana red card anka mo masa go no mpo no anka nsane na Kenya 3-1 eno ya nkoma openina ye friend say Pep Guardiola why head coach enso de Manchester City wakodi ye de nkoma dodo na so e wo dwumadi so na over the weekend La Liga Santander na so ye Makacho say club na ye friend say Atletico Madrid trafie enso Wanda Metropolitano ema club e friend say Real Betis form so ekaba comment me ante na unim say 4 days nie ana Atletico Madrid ache Real Betis enso e wo Copa del Rey ni mo jegu ni widiem 5-0 4 days later come back and say when revenge proper revenge pa masa when ya chance sebi okwasia wo ni dua ye ntia so mprenu enti Robert Tyson so atu Atletico Madrid ekotwi form so eka baako a omo so etimi antetwei ane ye kan proper comeback ana sempo na de ye kan sempo no when proper revenge ye den komododo na so somo e wo dwumadi so na Barca akache no me patcho this season team bia enso ni wa watimi akọ ade ye kan Spotify Camp Nou enso akotwa for Barca so winim so mu game amane Valencia boy no omo wini 6 Getafe wabeje 3 Real Sociedad beji 2-1 ana Girona beji 2-1 Elche enso beji 3-1 weno Athletic Club Bilbao beji 4-0 Alaves no beji 3-1 ana Fempono Atletico Madrid beji 3-1 Osasuna enso beji 2-0 Real Oviedo enso beji 3 na ana Fempono Sat weno Saturday we ya omde Mallorca nso so 3 nti Barca this season the make teams omo form pa omo home na se Barca this season home games omo bonya no omo nso
so ntimi ndefeat anasempo no ye kan say ade ye kan say omo ndinkugo anasempo no draw crampo and why dem away teams adodo na omo travel enso ba Spotify camp nu ye den komo dodo na so suma odwumadi enso na me no ka say last week e maka cho say we no eye Manchester United game omo ne club ye friend say we no Tottenham Hotspur boy no omo captain akoda na ye friend say Christian Romero wono enya red card on the 29th minute na me no ka say 4 matches atidi so akoda we ontimi amonti omo game omo ni Newcastle bebo Romero ontimi mbo sanso na Arsenal game omo ni Newcastle bebo no me pacho we na Tottenham Hotspur akoda no wontimi mo Fulham game one Tottenham bebo Fulham we no eya Christian Romero na me di no nkomo sa akoda no ontimi mo na fe kwampo mo game against Crystal Palace Christian Romero ontimi mo na after the game dressing room ana kwadana je friend Christian Romero ono so ekoye ni teammate okopo match osem na me so ana sa defeat we enso ba nti we DJ Omar part to the bumper ube really images no na je di san komo no enti akwadana je friend Christian Romero Mate say after the game or dressing room players ni nyina ba no ana opo bi bia cho se mesremo and na me so red card am kodi ya no ana koma sa nsem we nyina ba yede san koma no so so mo dwumadi enso na bibi bia so akonkan e wo kwasa fidi kese so na unim say club na your friend say Manchester United over the weekend womo share Arsenal dabi womo share Tottenham Hotspur mom e ka poli mienu na we no Tottenham moment me ante amete and say for the first time in 2 years after Manchester United atimi winning 4 consecutive matches enti man you for no just say oma bre papa champion ko fitela team no enti since 2 years for the first time in 2 years after na Manchester United woma timi winning matches back and 9 years so ato so eno so yan koma afi opa yede ni nyina so somo e wo dwumadi so over the weekend we no Brighton and Overbiam omo wonder kida your friend say Harry Howell one and the youngest player to ever feature in Brighton Overbiam game our Premier League nim enti ye can Brighton Overbiam abako sema omo team ni nyina we ye akwada one so wo sopa ono so etimi abobo enso dem Brighton Overbiam akwada na ye friend say Harry Howell eno yan koma afi oba ye de ni nyina so soma e wo dwumadi enso na bibi bia kwankan makacho say wo bedwane show no live on Facebook capital 106.9 na bibi bia kwankan over the weekend Crystal Palace at to Brighton and Overbiam na me pacho game ni andi 1-0 akwada na ye friend say Ismail Assar one nya the only go enso dem Crystal Palace emo mutin kunim unim say 13 consecutive time Crystal Palace wet me travel akọ Brighton and Overbiam home no over the weekend first time in 13 times afei no matimi anya win e wo Brighton Overbiam nsano enti Crystal Palace o ma bre papa eno ya nkomo kakra fi oba medi ni nyina so ma na ugo pie mo championship am kire England no team na ye first Sheffield Wednesday o ma ko 10 games o mo timi enhia single goal sempo no ye bo 90 minutes won o mo ne opponent bi bo 10 consecutive games maku edu 1 goal crampo bom enti boys anopa wutie dwumadie no ukotwa agese uko fikesie ma de tense over when Sheffield Wednesday na say wakwanda 0.5 say go crampo no mbehye no eho aso atimi aye dempa so de mama yede nkomodo do na so somo e wo dwumadie so na look show a player enso de Manchester United boboko no me no ka say one only player me patcho wenya most matches and asempo no most number of minutes enso e wo Manchester United set up nim 2183 minutes ana kwadana je friend say look show one so abo entimi no ka say there English Premier League Manchester United e bono sa kwada we wa all matches enso de Manchester United eno yan komo kakra fi oba yede ni nyina so ma o dwumadi so nanim say last year September now pania je friend say Michael Carrick or interview Tottenham Hotspur coach your friend say we no Thomas Frank now over the weekend Michael Carrick catch Thomas Frank e born e kan mi no manti ante enti last year September ba now panino ono so achene interview no over the weekend February wasa achena Bruno eno nkoma afi oba yede ni nyina so ma na ni Manchester United fan we ya waso no wakọ emfie bebre na sen days bebre na bebre onyiniti me no ka say Manchester United were just a game game against West Ham United so mu wini se kukuro akola we be china bon sakura
esan say ono waka say until say Manchester United and so be winning 5 consecutive matches sempo no on be winning games no maku enum atoa so say me no ka say Manchester United are winning 4 over kai omu game against Man City omu do omu 2 year Man U winning 2-0 omu game against Arsenal Man U winning 3-2 afa Krampon Fulham Man winning 3-2 and afa over the weekend omu che Tottenham Hotspur abo ekanimi no man team atenti over next week dear ye hwe ni mu say omu game against club ye fe say West Ham United say Man U so winia me pa atwa kwada na ye di no nkomo no wono so ye bebo nsakora on this note en command dia gadodo na wa ha na so emre no so kopa esan say inshallah kwajo sami bi ofia enche bia or the newspaper review ne baba nti yentinsi form na yemfa fisa mobo so no so emesom right abusuanti yanto so kan ketesi Lumba super dama makacho no pai wo mo fa dwumade nyina ho ka na yede ade kansa gudie mu nsem no enso ebesom dwumade kase so Anidaso Wɔhɔ dwumade wo fa du so ne de yentinsi form yemfa afisa moboso no enso emesom makacho jo no guso atwagu live on Facebook you know DL106 John 9 DJ Omarion power to the bumper dama images audio nyina ho se ka na yensha se over the weekend when MTN FA Cup round of 16 games no pinanso toja Friday game back fro na 11 wonders and so ne Atram Divisa na Atram Divisa twifa 11 wonders so ka poly 9 woman team ante Saturday ye 2 games fro me patcho club ye fence nations echi swedo obla se bom ekanimi no mutimu bako na Mediama Sporting Club so no ene Samates 1996 ko tie 0-0 game no so travel ko penalties me no ka se Mediama Sporting Club so no wetimi advance after say all chef 4 amas we no FC Samates 1996 and so Eshe 2 our penalties enti 4-2 on penalties Mediama and so etimi qualified in command do na so somo na Sunday on nsem ne wo me patcho true we no true life woman club first gbando out of lions echrom say penny di penny enti out of lions ehemiansa ema true life etimu mienu na dream substance so no eche club first inter allies ebo ma kan nan wo mutimu mienu Kumasi Asante Kotoko metema etrefio baba ya rago pramaso ene club first Aduana football club ekote Obia so entimi afa bonto nyanko atrem bone ko penalty Kotoko shemienu Aduana she 94-2 on penalty shootout meno ka say Aduana so qualify yeden commando do na so somo ewo dwumade so na Techiman Liberty Youth enso eche club ye friends Real Tamale United bone kanemi enso entimi ante Bekum Chelsea enso eche club ye friends Tamale City bone kaneba ko entimi ante eno nso ye nkoma efi oba yede ni nyina so somo dwumade enso ye na after senra Kumasi Asante Kotoko nti ncho enso Aduana Sporting Club nsano opani ye friends Karim Zito ono head coach enso de man Kumasi Asante Kotoko ebusanse eba ne sen wo se ade ne de eya nanso ni nyina mu no omuni hweka yenti Abdul Karim Zito. Well, it's painful, but there's nothing you can do. As for knockout, this is the crisis of knockout. I remember a 4-tie team in Britain took Manchester. Yes, MK Dons did that. So then Grisby also did that. It's very painful, but there's nothing you can do. Enti wase antwodie na enra ekoye no ose ya pa na so ni nyina mu bibia ni won betimi aye eno nso nkoma opani na je fence Abdul Karim Zito head coach enso de ma Kumasi Asante Kotoko ni ebujan sesei fans no o ka de na kire wase omunya abotre fans no nim so omadwa pa ba ni nyina mu no omunya abotre. I know they are agitated already. Well, I still tell them this is football. We are building. If they are patient, fine. They are not patient. Whatever happens, we take it. Henti head coach Adema Kumasi Asante Kotoko metema opani ya friend Abdul Karim Zito say one godfather mo Kotoko kuno wase munya botre wom se mubuafu an opai nanka mu won sem bebre shop anka betimi ayeka na nyina mu no opani na ya friend Abdul Karim Zito si munya botre bibia nso be kama opani ya friend chairman solo Kumasi Asante Kotoko omo supporters nyina chairman one also after the game yenti nkomo dijai Obia sama oke biati ya makwana ya omunya muhilo mu pain o dia se pain ni hilia fi okori you masoma en dem supporters team ni supporters no dia enye players no dia
enye Kozito dia enye na Penkra dia e kotoko supporters dia edi se odo wa dia je obi so hwe so ma na wan hwe so yi a obaka sa dia no obama na sei o ma ne sei bia ho na ya na mi gina kotoko player obekọ ebetu abaso obi bọ kotoko no onye kotoko supporter ebetu abaso obi kotoko administrator onye kotoko supporter ba kotoko supporter dia wo kotoko edi player be supporter ati nti we ye nkoma chairman solo enso edi ja yede ni nyina nso ma na me no ka say die ya ram quarter finals round of 8 no say ye na nkoma ne tie on the we no ade I can say sisia no dreams are qualify wo ko shia gbando out of Lions sanso a ana club na ye friend say we no mediama wono nso so yaba yanko yamfa nsambu from na afi yanto aso yanhwe na yamfa pere no so ensum yetiefo na bibi bianko nkan eno nso yankomo akra eno nso eba nti yebehwe na afi ya the group pere no so yenso edimi ede ni nyina so bedwanti aduana enso ne Hitman Liberty bebo sanso na Nations ani Brekum Chelsea Dreams enso ne Gbando out of Lions ana Atram Divisa ani Mediama nti wey enso ne run of 8 anasa de kan say quarter finals no eno nso betojwa yede ni nyina so ma ewo dwumade na sentiment and bedding come and to a say Ghana head coach we know the senior soccer team the Blasters of Ghana your head coach a friend say coach to Ado one also at the tomb penny for him say obenya reinforcement obenya coaches a would open anom so beboa and so e coaching aspect na me no ka say there empanifo abo 5 new coaches in so din say omoma boa Otto Ado World Cup aye boy omofom omunim dia ena oma ho ade so beboa na the senior soccer team the Blasters of Ghana so no yentimi enkoyanim na ukopiem dia say no monkomote opanina ye friend say Alien Rivera wano yaboni di assistant coach sanso na Kim Las ono head coach enso de ma Black Queens ono si yaboni din ana fewe no Jose Daniel Martinez Alfonso wano so Carlos Alonso Romero ana doen wena Pisa Pakwesi we yanso ne mpanifo enum ana we enuma mpanifo nso abom din so momeboa coach Otto Aduntimino kasa dia Ghana Blasters of Ghana Tima yade ko AFCON no yekita 18-man squad and asempo no 18 technical men. Enti Ghana de full team. Yasabenya says I'm reserve class awechire. Now kopiem aminim se o ma yonsa kan image na ka de to so na ka Ghana phone komana edino. Enti reference Shafa ka ho John Pinto, Kem Las, Fatau Dauda, ana wene Gregory the Goof, ana Isa Amadu. Ana fempono Carlos Alonso Romero ana opania your friend say Chris we no Pecky ana fempono Derek Kwame Ghana Desmond Ofe Alan we no Alan Rivera ana Jose Daniel Martinez Alfonso Dr. Praise Pambo ana Awa Karim we no Salifu ana Abdulrahman Ahasa ana Paukwesi ana feno Amidu Shado enti Black Stars the World Cup ayekono 18-man technical team pa solid team ana yede konkomo de nkadodo na wa na so Godfrey nya atenase enti yemfa nsem no ensi agudi emu nsem ebobo nyina yemfa nsi kan ketesi Lumba super media me so besma kadu sei ubetimi afreme man bise na Godfrey no pa minim se ye nyina ye nuaba ka chiri mame ya jesi wetia ye nchia no right ntino Blasters World Cup ayekono backroom staff. Yes. Nipa 18. Team could agro. I see. So with some backroom staff 18, that should tell you, say, coach, you know, here support. Yeah. And the amount of support here, also coming could agro. Yeah. Also to me progressing from the group stage. 1 year the crowd quarter final be there was so to me. Yes. With a kind of empenifo a yabom din se omebo to adone de ese yetimi ready bench abrafo do say no abrafo no do so brafo 8 I see. No comment Ghana Football Association SMP 14 minutes after 7 and this is your breakfast show.
Minutes after 7. Anidaso Wɔhɔ Obia. Ana pema me musa watumi anu musio. Lumba super natural mineral water. When we say water, Lumba super natural mineral water. It's pure in every form. Just get a grip man sanke dia bebu papa. Lumba super natural mineral water. From 24, after your supply will be. And I will from 24. 0555-274757 Lumba Super Natural Mineral Water. Coming up next on the show, major stories making headlines in the national dailies. Owakra tamo boswana na pay de ba. Enshraba kwadwo samebi. Ana pay wo betina se. Afa de ko wakra tamo nsam ni nyina dia ba. Phobia would do one better than a pay. And I saw do one better than that. Your mama happy birthday. Happy birthday and come out, Emmanuel, your boom crew. Happy birthday and confirm. And no papa beam. And yam Claude when ya. I don't birthday, happy birthday and confirm. Call me back, everybody on your meetings. Sit down and feel me back. And yammy may come no. Yo, Patitio, a funny road, Mamonia, Jimio, and a minute brown, yes, you won't go. How about the weekend? I was East constituency. I near my cross over Papa. I didn't want me, the only no, Papa, I'll pay Shabba could do some beats in herself. After the Kowakata was one in idea about. Good morning and come up attitude. I'll pay what I'm to say. Yeah, you're so yes, in bread on bar, my sorry. Darling Sunday, yes, Now the Ministry of Finance officially begins full administrative and operational activities at its new office complex in Kanda, Accra today. And then what share one Juma dia say our new office now Wakanda.
Now, the facility originally constructed by the Ghana Revenue Authority replaces the previous location. Join us live on Facebook, live on YouTube. We'll share link. WhatsApp message on 059340 6565. Alaba Shraba Kwajo Samibi Atanase. Kowakra turning in a Baba Bidrano Paya, Wademo Boswano, Wadeba. Mariana Femima in Shraba Kwajo Samibi. Akwaba Kwajo pay what promo at saying how was your weekend? Weekend the Santa Choir. Right, Brako Brame that's it. Yamiadom, Biako Boko, Dikan Yanchia and the Tifo Butiano pay. Na yamfana sema wo se de bia da no pa bia no modwani show no and then yamfana sema de matwede yamponya kopon se ne so we hu yemobo na ode ne duan so acha yenkwa me na wo twende yame adom bibia kobo na I know say na very very hectic pa muni aba we free mo hu ntotoye up and down near there and I know say you've been very very busy. It's a new week, new grace, new opportunities. You den yankopon ase papa. Kodwa no pen na me ne atie for ye di nkomo. And nkoma ne ye bono. Na me ka kire adofo anopai say. So won hwiase a wo beka se nipa nyina do. So won hwiase a wo beka se obiara do. Nkugwo emba wa bra bomu a wo beka se obiara do. Da wo be hwiase no na kwadwo be hu omo tan wo enye ase asirikyerɛ nyina na kyerɛ sɛ wodo enye nafofo a woni omo nam nyina na kyerɛ sɛ sa nafofo ni nyina edo enye obi a woni ne wa adwumam bia na opɛ wasam enye obi a woni ne tifie bia na kyerɛ sɛ sa nipa no opɛ wasam womo ne wosere kwa ntia ye hwe hu yie da wo ba hwe ase da ubedi nkugu no eho na behu adofo eho na behu atamfo Felix owo to nwom bi sienya wa adwen beye wo se nipa nyina do nya asam hwe kodwe wate sa nwom ne pen mate pen ti we ni nkomo a anapai na meni atiefo ye che right back obra me na sibio na sade waka no saa ne te empeni se sebe edu pempen so na hu se once na bochenku oba bi na mu nyina ni age ho no ma na bibi wo ho ntra saa de kro no firi ho no ma saa once na hu wo no wo ho no nya de bi hu bio saa na brabo ne te saa opese wo hu adofo pa enye mra wo ho to wo no ne yidie wo ma bibi akokama no na wo de bi hu adofo opese wo hu kwan a enipa faso ene ne nyonko nipa tenaye opese wo hu nipa suban ye pa de a mana kwanyansa se wentumi ama nipa kwanya wo hu se de wote ankasa ti se wo ma nipa kwanya wo hu nipa ndusu ne ban ye se de wote pa enti se empempi no age mra wakomre mu odin mu anse wo hu nipa ndusu ne ban se wo beka ya wo kankan Job ho ma na got a painter na Job emra na owo adan papa bi owo ma owo japade pi a na hoto no na one na yere enigye koso a oba na nkase ntia atwede yampo Yankopon wone pa oye ma Job ho da so obeka ya wankase ntia Yankopon da ene wankase wanya ne kunu so kase tia da na mum otwentwen na ase akudum pempen so a Job ajapade nyina firi ne nsa afi edu ba bia na manyina akọ nanka enokura nso ho ano Yankopon sa ema ho kwan ma osefo ne de nyade wa hodo bobo ma ne hu nyina ditu akuro no eho na ma ye hu se de nipa ne suban etepa entibra na wo bo no se opese wo hu se de wanyonko fam ne wokote bia bono ma bekọ a ayafa ho hwe Job mpabo anim sa Job ho ma na de bia kan no pomodin afa ho hwe Job die nim wo de ho hwe no mpabo amu ya wo be hu se de eti ankasa entie bia nde wokọ a wo be wo di afurisan no nipa pi na ni je ho enam kakra wo ho ntra I'm telling you kakra se Yankopon amwa na se efiri botoma sa be hunu sensa na
hyenhyerɛ ho nyina ne saa ne te aha nti yɛ sɛ oyɛ ahweye sɛ opɛ sɛ ohu nyonkofo ano wo nam wo no kuredi a ɛnyɛ mmerɛ hyɛ ho a dabi emra ne man hyɛ da mfa no because yɛ nipa pii ho no ma edu de ede a chairman wo yɛ call kura obi ane ho respond to call on feel kura but e hyɛ ho a ono ma sometimes kura no wo mo ntwen sɛ wo kura from man kasa be fro kura check up on you because onim sɛ dan a obetumi prepare chire but when I mean sɛ kodum pempen so ontumi prepare chire a behunu sɛ ade ne mu nya betesa enti aya edum pempen so bi a mimi sɛ no enka me nkoma adwan ka hye ho kura na sometimes fake life no kakra ma yonkofo na hwese de omote ankasa se be ya betumi hu no korefo wom na no omotu anamo obi ho no mo hye ho ntra and free ho a onimu bi o enti ensua de wom right kodo na weekend ni ayawaso east nsam koso some of no de ebeka ho asem no I don't want us to delve into it na e den ho asem ba as ye kono ma no ma krom yi prebu ye tete prebu okwan so ampa yebe di ho nkomo yebe kom kakra na ya hwe bia yefira yebe kom ana yebe kom kakra yebe kom say I sometimes ebre ni ntino aya na empem yetumi nkom ye pa but ene ye bompa say betumi anya bre ni ye na yetumi akom na ye hu bia ye hye ase firi ye en bebe ye koduro sansensem no bi mu fi se bia ye amemende na hye ase enya memende ya hye ase na die bia na kakra nokre mo na ekure tu ona wo hwe ni na umia no etu en kakra bedu baabi na fi na wona na ete enti we na hye ase ache na ebedi ho nkomo ebe hu baabi ayi firi baabi ayi ekro baabi ye ko na hode right na ebeduru ho nso bate kala weekend is ya kwatema ho so nkomo beba oh yeah sure say the waka no tema ne de Emra manfo bi kra me mesum gise show no so mo frɛ kan ho asɛm said they are ever ready so be meet here so Friday be obi kan say DJ Omano no mo hu ne da nti mo ne beje ho sɛ nka mo betumi hia yeah so Friday be ye the kuku radio nyina e de akɔ tema so you come mo modi asɛm de no bɛkɔ because o malo question ye popular request Emra the utie show ni bia ni me make mo sɛ mo hu no nti o mpɛ mo hu no one on one obɛkɔ nti tema for no mo nye ready tie me ho no ye ba na ye bia akwanya mamu na mo ankasa ye ha mo no mo nka ma Ghana mpenifo ne so as producer of the show no what kana wu no Friday ye de kwatema be ni nyina otema okay no mo ankasa na be ka o ma ha wo no mo no ene ye besre wo ba na be kan edi kan fan to tirim enko bo tirim me kan sem ye nim ana attend die bia nso anim we professional way ye tuja professional way wo ba wo ka no kre wo kan de ha wo na professional way nye say wo be di mpanifu atem ye ni atem nti wo kan so ane wanya back and de wo kan no say wo nyina so me ka kan sem bia be tutum futuragu ni pani ene so ye ntia ase esa nyame nka wo mo okay right so we're looking forward to some mpanifu so ebetina say na fe no anu ye bia wo so wo yi no won so watumi yi ano na bibia aye kama 28 minutes after 7 newspaper review segment. Right back obra menase ne anopai nso ebra mensa kan na yentu ho anamo na yemfa nsema hodo akwa ka tande aba no yemfa ensemo na anopai yenhya se yemfa mfiri daily graphic okunini kwa krata no na kwa krata mu nsema na aba no yeto ye bo ase tutu na sere ne yabasa na wahu nsema hodo a ekoso wo manyimu na momu no we no ye na poso nti unsaka kwa krata ne bi na kenkan a ubehu nsema hodo a ekoso kwa krata na se wo manyimu nyina na edikan na asem eso pai da kwa katanim ha no no ode ba kupie mu ewa ye waso east NDC wono mo primary to dwa ewo anano meminda etwamu ewo nima ane ne patem ho no mo huru pam na kwa kata ne de aba ene wode papa jamam ne mfoni abeto hanom na in fact echehye ne ye fita na microphone kita ne nsem semo be kai say baba jama formally no na o ye machibe join de ma de hye mo wakutia wasom ho pa o wasom ho pen pa akutia me kai me papa na chiri ba wuye me ne baba jama nyina hye papa na ono so ye ndisi ni me pa nti ye hyiaye baba jama me amini me ne kudi nhye mu da valley de ache nti that time nya no ye machibe join de ma de hye na wonom wakutia na anano ne beto dwa se ayawaso east wonom machibe join afiri mu nti akunwa tode a
Obia to me pribi na baba jama chiri mi say isi no saa kutia ho ne de ono won kopere saa tumi ni bi na mbom no wadi ma hye badwani wo ho pende a wasan ba nima ene ne potem aya waso east abepere ho de no ma ana ne odo bekosisi ani wo ho am na kabato de chiri mi say make say no na ye o my Ghana ye high commissioner to Nigeria man no na ohwe Ghana fo amopese moko Nigeria ne ade ade nkita hudi o my Ghana ene Nigeria fo ntamu no ona no open power dano na ne nyina chi no o kire mu a mahye badwa konwa no so ade ba ko mu odesa no manam ti ontumi ntra ma sa konwa no so hwere ni nti no obeba beje de aka sa high commissioner adwumadie no ho na make say ko akata ne kire mu a president recalls him from diplomatic duties etimeke say de ne nyina ne se Ghana mampeni atwen baba jama de dibere no watwen asensan wagye afro ne nsem kire mu animu ya wagye ne dibere na afro ne nsem na obesere say OSP eno mo kan mo de yan hwehwemu efriza papa yi etimi akwakoto tumi na nkaja enipa emfa ne kokrometi nkoto santene na onkonkoto aba emanipa ono apɛ no baba jama de ko akata ne kirim se wanya ne sa ne mum ode sika fa kuntuna se akɔkyeche emma meke se no akoto tumi a enya simukuma krenten Ghana mampeni atwene dwumadi asensan kirim a ne dwumadi no so be high commissioner de ma my Ghana ne Nigeria ne de obeje efred nsem se be ya wasan akutu anamu bi etia o my Ghana mra de ne se pepe on sem fatampo se obetumi akita sa diplomatic duty nim intimpenifo atwen ahwa nsensem na sensan a daily graphic aseme so pa ko akata ne mu no e no de ba no pe katafa to so dumiensa e na obehu sa ensem wem Samsung has secure funding to purchase 300,000 tons cocoa buyers association to government enti make us say oh my Ghana ekuafo a wonum edua cocoa wo manyem wonum sunu gujam efri afrese bedum pempenso ye wo me nyina ne say aso ehwe oh my Ghana yen cocoa ensem so mekire Ghana Cocoa Board empenifo kirim say enem oh my Ghana ye sika sem no sidi na nya hoden nti no ama $US ne nso no akofom na Ghana cocoa no say ye kokoton ne saa na omen ye boka e cocoa mu sensemu de sentin se de ade na kwaye no ama na kwaye boachi bidin ene wokọ wiase amansan dwaso a woroma muto cocoa no kirim a Ghana cocoa no bo na ye den totonte no se ne bo no betumi abof ahwen kakra ba form de a wo betumi ato amaye enam de senti no ama ekuefo no cocoa dodo na make say no be 300,000 tons ni nyina wo hono ma enya ade a yetumi enya atofo na no ena make say enyumeku ahoto a omanyi ema wo mutumi krata se wonom to ekuefo no cocoa no ede echopa and efinso adesere ede ato oman Ghana mampeni John Dramani Mahama and efinso aso ehwe oman Ghana yen cocoa nsem so Cocoa Board se obesere wodom adan madimu yata omamode ansen kunwa no mu kwampa mbefa so a cocoa ahodo a abo apeso ewo akuafo na kache and efinso de akaka PC4 ne nchen ene diwofo ne nchen no wonum amamode ampesi kamera na wonum tumi kwankoto do mu tutu akuafo ne kaise de nkonta atobentum ejese ne eye ahokyere pa ka abo akoto etwen no ede ne koto anafadada so no bi na aka akuafo nti ama akuafo matetena ye den ti saban mamode amba na homene so no wampa ko yefa so beto koku pa ama akuafo ho ato no mode a ebedu baabi no mbe ye den pa na wo mu kyire mu a edi kampo abanye kura be hye boss se de tie no enka nya hwe kura no abanda da no kokoku yi ontumi nto no be ye 60,000 6,000 kwa 7,000 ohun be ye 60 million ana say 70 million ohun buka kan ya na ben da ye ntimi anta ada mu kyire mu a wo abai de enkaja ka nya hwe kura no wanye bia ma wase a sanka we kuro no bobi ani mu we di wabo ma sa bre o musu o mu de anigye ne odew na obɔhye enti na moto aba ma prim mene wadin kunum kesi enti sa na aba ya openi ya dia o mu kyire ma no o mu ani ne ye ba akokora mo nka ya fimpo esi ya o mu ya beka se ne ya afi we ya sunti ye nyes kan to koku dia ye dia na odin to die Cocoa Board mpenifo ne Ghana mampeni o mo sere mo ada mamade yankeka mo na ekuafo na ekomuku wompa katafa to so dumiensa ewo the daily guide daily graphic the daily graphic wakata no in the day nsem ebaye na yento akwasebo no yento wakata mbo so no so nefa yanifa nkyire mu na yenkopie mu ewo the custodian wakata no na the custodian so den nsem aba no pay na wo mu kyire mu am upon kuma bros alarm NDC's one job 3 shift missing in 24-hour economy bill enti make senya sem kuma kodwo upon kroma ofo ase yirebi
mash betwene de nsɛm atodwa etire mu sɛ Ghana fo bɛkae abanda da emra Ghana mampani John Dramani Mahama emana wonom na tumi kita wonom a na mo position no omobɔ nto abɛka kyerɛ Ghana fo so omoba mebunu no matede na firi sɛ wonom e de 24-hour economy e de ba na sa dwumadie no bɛboa pa ma Ghana mebunu pii na etimi anya dwuma ye no eye shift enti ba kokɔ ahomache a kɛyɛ yabai enche bɛpɔn na obi abawia na obi abanumre na obi nsusu aba ahomache de anadwe sam tebe ya mebunu pii na no obetuma nya sika pe wade ego mboto fi sɛ dwuma betuma adwuma da koro bɛyɛ mprensa ɛba ne sa wa wani ɛden na ho ɔden no obenya sika pa de abɔbra na wɔkyire mu a ɛyɛ saa 24-hour economy wɔn bɛn na wɔde kɔto mahye betwa mu no saa shift ho hyehyɛ na ade na wɔn kan ne nyina ba kokura nim ɛna obi sɛ na mo no ɛde ɛpa ne ha mo na kyerɛ sɛ tumi a mo penti mbɔ mmɔden adada Ghana fo na 24-hour economy ɔde asɛmpa na bo 24-hour economy nsa omo nyina mo se ya mutu ni nyina ya na da nko a enti omo anya de a kodwo opon kroma wadwa wakaka na adwuma ko akratai ede abakata feta so emiensa ewa de custodian in the diamond boy ede baye na sanso na minority demand switch payment to kuku farmers etimika se dem kuma ewa mahye badwam wono madwa pam kyire ma eba ne senne ena Ghana mampani John Dramani Mahama Bosha ahodo ade hye koku akwafu nyina ya mutui ede adea fertilizers akwafu o monsa nka bi enura hodo da petepeto o no baaye so o monsa nka koku no bo aka so obetum wantimi anye kakra bi ade kan ho no so kra no na tua akwafu ka ene so akire din o mo kire mu ade a aban we die nyame anim dukure ni o mo mpa na tintin bi atie sabe sɛ wontumi nya bi ma waase a monokro no bɔ modern ne bani akopeska na kɔ akuyafo no kutua omoka na kotokoku no enya saa ekom ene beku akuyafo yi ayade a emu oyɛ pa akwa akratai ede ho sensem ede aba na yento aso na ADP 2026 promote Borderlines Africa and SMEs intimika say no kwa akratai chirimu Africa Possibility dialogue company for say Africa bi mem ha say no penifo amomode ayi ebre bi asi wono ma afi bi adu a wono mu hia ye nhyehyɛ ahodo ne ade na yedi nkomo bi man hyehyɛ pa ye pese ye na bi man tumi kɔ nanim na de mpuntu ba bi mem ha say nti no titiro mo hwɛ ekwen bɛfa so a ye dwadie hu sensem bɛ kɔ nkane ɛne nsa wosudie obi pese wo firi ɔmanfoforo so bi mem kɔ ɔmanfoforo so bi mem ha say na nkitahudie no kwankwan ye ɔha na ye dwadie hu sensem ebetumi akonkana mu kyire mu a ayade ahyehyɛ na akonkan pa mo hwɛ ne mu sɛ de mo ahyɛ ase no betumi akonkan na boa na bi man so yetumi adi ye ho nsa woso na yetumi abɔ kwampa to no mama ebunu ne da kyentitiro ne ma na adwedi hu sensem etumi akonkan na nnwuma akese na de ntemu nso no nnwuma akonkan ede ama bibi man katafa etoso dumienu ewo de custodian na dia maneboyi ebetu dwa ena no pan na sanso ne yensan fa nkopie mu ewa ye waso east abato mpiso so no mu kyire mu vote buying rocks NDC ayawaso east primaries na meke se obehwe ha no ma enya sem kuma o we de ubehunu ayi apampa yɛhyehyɛ nneɛma wɔ so na yɛde kɔ akini bi wɔ hɔ ɛno ka ho ɛna ntoma no bɛ ɔpo bɛyɛ deɛ wɔ hɔ ntoma ka ho afi nso ɛmo bag ya kɛseɛ pa anwa ɛna pad ɛna afi nso kibo gari ɛne ho nneɛma pii na bebree ina wɔ ha ɛna afi nso ayi television set nso ka ho wɔ ha ne nyina 32 inches ya nyina bi wɔ ha no ma nasco ne nyina da ha ne ku akata ne kyerema ya waso is NDC ade a wakɔyɛ no wɔne de anim guase pa o sesia bye ya ne banya sika mu yɛ saa ne ma na mu sika dada bisa ho nsɛm yɛmfa de custodian ne Enquiries mu ɛwɔ the daily guide ku akata ne de sema ba do pay na sema yɛ support de buy no ɛno no o kyerema enya sembukumo na mfoni na hwa na efo na krachi bi na kyerɛ sɛ nasco 32 inches television set ceremony we actually na over Facebook no so in fact mfoni na efe video pictures na efe pa the senior man in saba kwa so na no no so we actually din o de se so na no no so we actually din openi mega say mu television na nkasa sia ne bo aye den
Nasco 32 inches television set in a shape of more too much as what they saying. Now, be who said this is 4 fraggy be brene quick man for a no more ball life for Ayawasu is a battle piece. So the much ma. Vote a buying rocks. Ayawasu East NDC primary. Candidate share a year motorbikes, TV, cash, butter, clothes, every boiled eggs, and everything so ice chest. And yes, Mukuma. Hey, as chest, I hold doing in Aka home. And nothing so only my chest and the way now. I didn't make Google, so Google money at the idea. Mumma mubi. And almost Emma Mukushi and Maku. And your boiled egg. A boiled egg, had rather boiled egg. And in a way, Kusia and Maku. And so Omodi be my own. And a buta. Say when the only said do an eye and Moconkremu. And do be Buta and some bet to me about Modia de Aya, sorry. It was more moving. And as a car, what a much remember, Baku 40 minutes, 3,000 Ghana cedis. And your Nasco, 32 inches TV can home. And na Kivo Gary. And so Munyabi. And Toma. And more Duku. And a Honyamo Munyan horn. In fact, well, on Sanka party card, Mr. Wa, Sanka be titun and easy. Then I must say, Muay de. And I may have dominance will be free one. Muay de pa to Mama Diana Monsanka be. Monsanka party card and is here hired. Into your home sense, may buy, I don't know. Cut a fat awesome and Santa Cobrane. I didn't ask 32 inches TV de qua. The Niaja pass will do no one say. Oba Modia Quay and this and a second this a one party card no abuana pam. Na yen twaso na 7 dia doso pa. Na kuma dana francho fit for 24-hour economy market. Etimike say emebu na de hia wanom ewa kuma dan a francho na mu chirem say in fact wanom so 24-hour economy no esafata omudwa na ewo ho no mo no. Aban wonya no ultramodern one pa ultramodern kama pa na 24-hour economy na empenifo no keke ka ho nsem no. Omuso nsen ka bi entesa omuni abai ba chia yampa fi say ompese adwadie ni bunkam so. Mun pina so nya adwuma yɛ mpotem hɔnom ɛde ho sɛsɛm so ana no pai daily guide ɛde ho ama ne bo ɛde ababeto ana abetodwa anopai na yɛnko ne yɛmpie mu ɛwɔ the Ghanaian Times ɛde aba na wokyire ma review cocoa funding model nti wei ɛyɛ enyumaku a aban amba mutumi krata mutumi etokoko ɛwɔ manyim ekyire mu a wɔnom bɛsrɛ aban ana afin so mo ka biewum sɛ ɛyɛ ya hodo a aban bi aba a wɔyɛ ɛdefa koku to ɛho no edu ba bi emu ɔwerɛ mpa obi aba ɔde ne policy ne nam no ɔman ankasa nse da ni national agenda sɛ bi ɔman no ha na yɛ kɔ ha na yɛ fanti no aban bi aba san hyehyɛ wi no ontumi mfa no pɛ ensisa no dede bi ada obi aba de ɔpɛ na ɔbɛyɛ ɛna ɔka ho bi menne ama koku akuafo hu na mane nti ɔmbɛsra aban wɔmfa hyehyɛ pɛmfa nwa akuam no mu hunu sɛ koku akuafo na mo hyehyɛ ni companies ahodo nso to koku no say ne kwan ahodo ambefa so a mo betumi anya sika de to koku ne mu ɔya sɛsɛbe kɔba ba kɔba bosia pay wow ensi hu ka ho abeto koku wi a na ɔde akɔma aban na aban na akɔ akɔtɔn koku no ankasa asan yi mfaso ɛso ɛsene de ɔde ne sika kɔtɔ koku kɔba bosia ne de no saa kwasi ebu ɛte saa de ɛde ba de a nti o madwa pa ɔmo de adesere ɛde ato aban animu katafa toso du mienu ɛwɔ the Ghanaian Times ɛna de amaneboyin ɛde aba abetudwa na saa so na chief executive officer ɛde ma Ghana Cocoa Doctor Randy Abbey ne foni da ha na ochirima Cocoa Board working to pay farmers ɛde opening port na chief executive officer ɛde ma oman Ghana so ɛhwe yekoko nsensem so oman mo echirima ekuafo ɛna afin so ade hye amotokoko no munya abotre penisi sabe oba kwadwaaya na wɔcha ɛne nkyerɛ sɛ wo keke na mo no siesie ne ho pa wo so mbesere mu ada dia ba mu nyina nim sɛ mu na mane mo tempenten kɔ ha mo na bebre sɛ mu die no wo so so ɛha wonom no mu gu so hyehyɛ nneɛma ɛnkyɛ bia koko sika sɛm ne ade akɔ apɛ no ɛnkyɛ mo nsa bɛka mo sika na asomdwa ba na ba na tumi atokoko ni nyina ma mo so akuafo nso mo nya sika ɛtumi de hwehwetwa mo ho nti wei ɛyɛ Dr. Randy Abbey chief executive officer ɛde ma Ghana Cocoa Board katafa toso aduonu baako ɛna de amaneboyi ɛde abetudwa na sanse na Kumasi shoe factory surface as state agency depend on import Kumasi shoe factory surface as state agencies depend on import
board chair na waka say Dr. Lai chirim say in fact ukwa sentimental kumasi omo factory kese ho no mo ye mpaboa shoes ne ade wo ma tumi ye bi we ya shanty made kama papa bi na so mo chirim a o ma anyim panifo kra ne man di frama no ne ba intedu pempen so omo de na mo ye o man ga na mo no na che say ye nto na basa na sa 24 hour economy a panifo mbe hye ho bon na ye nden adwuma na nkasa no ebi ne o ma anyim empanifo so ye bi wo ha ma mebu na nya adwuma ye nso a na ma krampa boa ne wa mono ne de aba na ye ne aye de ne de ye nto sese basa na esa bi nkwasi adwuma no mo ye no nto mbesere aban onfa hye pa bi nwa akwam ne mwa nnwuma hodo e wo mem se be ya companies ene factories ahodo me ye mpaboa wa Ghana titiri nnwuma hodo e wo man mu no ye ma ho ka ma mfomfom ne ma meton fofofo na Ghana ni no oti o mem ha se ne de no enka e basa na dodo na enya adwuma ye nti aban enya ho bibi na onfafa wante sa e be ha adwen ye pa ye nto aso e na yenkopie mu ewo the Ghanaian publisher Edibinam na Ghanaian publisher the buy and some of the buy ni delegate swap vote for board X cash TVs parts butes motorbikes in Ayawaso East NDC primary katafeta so emiensa ewo the Ghanaian publisher na bo amane se nyasem kumom we de eya NDC wonom primary to dwa Ayawaso East no emu ye da pa na nyina ne say abato ne koyo no omodo omutumi ne kwosesa TV ena kusua ya no ane maku kusua de maku ena sika afin so sabe amwanse oba akwa afichiro de siesie ne ho paadi omukogyegibi ane ho ntoma ne buta ye de ya ye nuanem kramofo de ya so de ne motorbikes tiche moto nyina fidi tetafom tiche ne nyina bia enu nti ama akobla ne 32 inches TV asan de awe ne 32 volt difference ena ho sensem no de abanti the difference is 32. The difference is 32 inches na ye magic ni nyina tiene ho sensem no e diaba yenkwa ne kopie mu e wodi new publisher de aba na wo kire ma kosua ne mako baba jama in trouble defend sharing of color TV to voters Mahama sacks him as ambassador OSP NDC investigate him ba kofo asem ye baba jama me wo fa sinke wan tena ba bia anwe ho na kwa nkwaso anya high commissioner mfa ma Nigeria ne Ghana ye papa yi wanunu hu edene na kwa kasa ne kire mu a kosua ne mako akofa asema baba jama pa kwa kata ne mu a e che se na efe nanso che se wa fe ne sen no chimisi yi ade odi ano ye mako kosua ne mako no di bia na asese de wa fe ne sen wa ha no asa asema mo di ne ano odin ma no asa mo ye ebu no kwasea opani kire mu ono a ogitum TV ndo cheche enipa hia TV dia bobra ofia nti ode mana na ye dey we TV we nya so de koto tumi ode ma one kan akoma sa toma na fine but no nche so toma no no na opesa de hye mo wa ye waso east wo mani ginti no cheche ade ne de ma wo no na nya se vote ntra sa no wa be chirim o chema Ghana mampeni we gini di bra fili nsem o wa spin so e be hwede nsem na ni simpeni mfo so dom kaze ne so be hwede nsem aba eni si dom kuma na ma se badwafo no kura se sa abato no muntwam also mon cancel no na monto no foforo if you say the course wona etan pam to baba jama we de be ye 3 troubles one god ensem we ne miensa edi kan udi bra no Ghana man pani age enu wachi OSP so hwe won nsem na ndi simpani fo akura se yensentu ndi esi anu nko ade na abeye 3 troubles one god me wo fast baba jama want na be anyu ho ankwaso anya high commissioner ye urade empeni se wodu wani mienu hwe to akuroma ba akobo ni mienu nyina na ebo no nti we de typical example pa se wodu wani mienu nyina hwe to akuroma ebo nti abo nso sia wonsa pa we ni abo ayeka na focus on Bawomia's vision for Ghana, not needless gossip. Afenyo marken Alexander unimnyamfo afenyo marken na omode ne foni abetria na ne foni omode baaye no eye ne nkola bremla na okusku na twa box esia ne mu afefefe o sha sia che na ne foni da ho na aso oba anasi na ehun foni ni ye hwa afenyo na oda ho no ne ho ofe pa the twa box esuo na o se aba motu ye de bia da kasa sa na efutu ma se bedwani wona aye dom kase o ma se bedwon ba no dini nanso abato motu ye nyina ye nim okwa afutu a Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia olusu poto na moto aba na maka na dia akompre ko hina Japan entu we kire se wo kura no woni Bawumia fa
o Canada fa pa wo boa enti se de yakro no ye hu pa na oso munyan sa ade be boa ne se momode na moma doctor Alhaji Mamun ba omi ani so ade hu na se mota na chi na mbo hu dagudo na Ghana for the tumi share ne se no be boa man esene ayi nkonkonsa sa nkonkonsa gossip na mwa mo enti munyan na nya de be boa mo kra abana mato awie de odi nkunim adi awie de hia ani so ade hu na mbo hu dagudo na munyan nkonkonsa de na mwa mo. Na NDC majority caucus calls for cancellation of Ayawaso East Primary. NDC majority caucus calls for cancellation of Ayawaso East Primary. Intimike said the Ayawaso East a one man who sent some naba jetta. Nina say omu chirima about 1 or 2 dwa Ayawaso East no ankwe chrono sembe mo free so kwanya hodo fast akroba na kwache ne ma na famra kwanso nti no. Eno anu ya electoral commission abato no twam na munya ne fufuro bio. Na no baba jama mo betu no mo ma ne nkogina bio a na because mo ma ne gina bio dia mo mo cheche ne ma na mo saka ne system no mbesa to ama na open me boa o mbeto ama no nti mo ba na free mu a na mbe disqualify na na sese mo disqualify so den na mo gina so eno enkoko to de eno ho sensem no the news center edibiaba the news center chirima Vaco rescued not sale Vaco rescue not sale aha timpenifa beka se chirima Vaco adwumadie no tama Vaco omo se yanka nkyere mo se nya de a empenifu aton omo nton omo de a rescue na adwumade bibia ko kan akama pa Randolph Twumasi Ankra na esiwo na wode ho sensem de betu dwa no nti Vaco nya de a wonom eton ne na ton ne kira omo guso omo ye adwuma pa aboa manema akonka ne na Samsona Africa's single market agenda propagated at Africa Prosperity Dialogue 2026 katafeta so emiensa no ba mane say ebebe nyina ye pese ye asoye ba ko a ye betimi nya boa na bibiman ye dwadie be ye soronko ne nyina betumi di nsa wo so adwadie mu na abo na bibiman nyina so ba ko eno ba ne sa continent no ye ho be ye den ye dwadie mu ne mwa hodo a ye penu ye nsa be ka se be ya ye bejai abrofo echiridi enya sa abrofo no be kwaso a abu ye kwase asam ho hye no mokata bibia konkan ye hwe ne mu se enche bia no ebiman nyina e beka bom ba ko na ye dwadie hu sensem no Ghana ni ekọ Nigeria ni ha okọ South Africa ni ha okọ even other countries ahodo atwa ye ho ahye ne nyina na enya de obebe na boa se be ye dwadie hu sensem be konkan na nyuma kese na dentemu ne nyina no titu no mebu ne betuma empower wo mo no ma konkan ede ama ebibiman yempie mu ewo the source kwa krata ne dia ba na asem support de ba ye no eye ADP 2026 drives borderlines Africa now agenda entemika say said the medical account ada kwa krata ne mu ano eye Africa Prosperity Dialogue jumedi to dwa ewo nkrabo parliament temu eye 2026 ya na mu kire mi say borderlines no Africa now agenda ti ba bebo mo hande ya hyehye say adwade ewu sensem be kon kan aman ebibiman de yejida obi kwa ha ko didwane ade bibia be kon kan kama na nchi ni wahwe bia ntumi nkobo no bibia aye ofeso na bo na yetimi akoye ne mum uba kwa kata na fa toso miense na dia mane boy in fact mpenifu atwa ahia ha no efe pa a o mampeni ebe de kire professor Jid na opoku agimatimu bia efe pa kwa kata yi ede ho amanebo ede ebaye na sanso na baba jama sensem na bawo o se na bribery and corruption rock NDC bribery and corruption rock NDC intimika said de ho abato sensem na prone kankan na akoso a we na kwaye nsempi na Samsung spare part dealers threaten strike over VAT one mu chiremu a mabeka na spare part dealers no mam totonton na de na de car part ne ade no ne mabo eden montete so sidi na anya ho de dollars na kofom ne ade a na mu wie makofa 20 saa beto am so muntua saa VAT na mo de ama mo ne so dodo eso e de ba de a ti sempenifo antumi anya nsa kire mu antete so pass se de o maye na no mba ne de a wo mba chite sikoko e de a kire mpenifo afiri se sabe e ba ne sen na mo se sidi na kofo na mo de 20 saa beto to mo so mo pese mo fa kuntuna se bo mo bra mo so enti de mo ye na mfamre kwan mu enti mo antete so a wo mbedwa mo pa ho sensem abai ho sensem na abai abapa na majority calls for Ayawaso
Majority na umedwa pa dom kese ma se badwam na omani abra no pay a mo bojam sa omo say make say da ya waso is abato no ombesra empirifom mo modern sa ba no betwam no makoto no foforo visa wo kwan e fa so baba jama ene endi se ma yoku no ma bi ekocheche ne ma ho se de bi mu di bro nya na enye ti aba no monto no foforo o monto no foforo be hadwen pam. The failed prophecy is not a failure. And as waba. So for now. Obi share nkom na mbe mo ani nkyerese nipa no wa fail it. Samson Akufo-Addo urges protection of rule of law. JB Dankwa statute unveiling. Typically say the JB Dankwa ombebo ya be pray fa hudi ma my Ghana o my ne se so ka sia power payment tem ane fe pa na wetwa mu ho ye kama. Ghana man pani kyerɛ mi sɛ ehu ben sɛ bɛboa pa ne abɔ mra ho ban ne mra etimi ede hene ɛwɔ ɔman emu ɛno ho sensɛm so na no pɛyi abai. South Africa Development Council honors Bawumia with Order of the Sun as Africa's most tolerant leader. Oh, Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia we the national voice. The national voice ko akata ba man yes Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. Just say abasobo mo dia bono na su. Omo chem se bi mem ha se nyina ye pekani ni a. Ono no obre ne ho ase. Na de be kwaso bia na oji obi adwenjira tum na onye twintintirinti a. Yemfa hente ne fa Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. Papai odwo papa ka Ghana nya ne so mampani a. Oh, ka ye wie kra. Omo kirema we Africa Development Council for na dia basoba kese dia bono pasa papai. Ho brase ye be kura ni ye hu bi kura da. Ye hu bi da. No ho dwododo. Aba moto no 2024 chese papai. Yankan yi simpa mesi dua no wagye atom se wodi nkugu. MPP abato anansen ko su ya mo primary ni ade chese. Oh, papai dwododo. To mo dia basoba abo no se ohia se ye beta na chi because oyi obi a odwene daache na odwene o man ho pa nti oye ho brase ni papa na cocoa sector breeding as cause grow for cocoa board CEOs dismissal nti make say mpanifo ani abre wa mo kire mo abeso ho ni pasunu ne banyama ne tumi na Dr. Randy Abi ne oye chief executive officer Edma Ghana cocoa board no akan na oye adwuma semtwire nipa na oye adwuma o Metro TV Papa ko tena so a omosi anyampia pototo ye de ma banda da nya sem kuma na kokoi anka montum na anka monto ne be 6000 okeka bi ne ade a ena Ghana man pani hwe na hu se onu nim nya sent na kaka kokoi ho asem de be se ne kwatena ne hwe ade na wode ho ma Dr. Randy Abia okọ toto papa so mo kire se wasatu papa omosi wasan bruta enti o mompam no se de wasi bia sane sa ma gya ne sa for 4 years a Ghana kokoi akuafo ni nyina bewu enti se de wasan no wayen nti akurafo no yesre eno ne yamu kire wo mpam no no nkokora se be ya koku no e betumi enya obi obetumi aboa na koku akurafo no omo ho to nti sa pa de a masa ahokyere beba pa ahokyere beba yemfa ko wakrata din da so the new crusading guide into yanse bo na pay na dwumadi ahodo aka no DJ Hitman emfa emameto aso na the new crusading guide am no se baba jama sacrifice for sharing goodies at Ayawasu Primary. Timikezi baba jama na motem sendi samanyo ku na peso mo ya na motwe ne toto anwem. Katafata som yensa enkrown ni du page 3 10 9 and 10 na de baye. Ti baba jama ena ne ho abeye ND samanyo ku no ho ahia papai. Wono peso motwe ne toto anwem no mugu nanim ase aye nsempi akwa kratai ede aba. Sanso na mebunu na ni abere kiremu a 2027 de NDC semu pobia kotu frank aso mampeni akunya na onkopere monto abadama Dr. Kesra Toba Forsen Finance Minister fisono ena wose fata intanope no ne ho asama abante Atoba Forsen mu kire mu abato ne de mokoto aba ma obi de a momode antoma no momode antoma no nkutu no safata sa aba no moto ama obi a obetumi abomodiana waye ne makama na endi sama yoku no etimi efra domo akọ adomu nti eno so ye ho ensema no pai ko akrata yi ede aba na me wofa ase ebi do ma woda no penti no
ma memfa ehon sem kakra ma DJ na mem project na men source na DJ Hitman emfa Anidaso Wɔhɔ mo bia dwumadie no ento aso tisi ni aboa me na memfa awodai ma me wofa asefo mienu na yen source awode edi kan ekọ ediama me wofa asa ni din ede Hajia eye Marcute Hajia Marcute ono owo Prisia na oye adwuma wo nail stack ho na oye adwuma na we free Samuel Ofuli Boaten oto nkra edi free Asante Mantemu ema DLFM no kirem se ne eye Hajia Marcute ene your birthday so Hajia Marcute happy birthday en confirm Nyankopɔn hye na wawoda no onye ne soronko onfa onfuru adom ko adom yedie ne nkwatenten ene Nyankopɔn enfam mawo abotire Prisia na wo na wo nail stack ho na wo enti happy birthday nkoma ho fe nyame hye na woda no onye ne soronko we efri Samuel Ofuli Boaten our Ashanti regional correspondent na ose yemfa awoda we emam ne kwakura mu no ekọ ediamam ma ofa se awudin de kwaku ata eye kidi kwaku ata kidi wo eye anwankwanta na abutu na we efri Nhyiraba Justice oye adwuma wo RFM ewo Kumase ose na obede osisiria ya minhyira opi awoda no onye ne sonko pegyawo na ma yedie nkwatenten ne onyini ncha emu ode ne Nyankopɔn emfa ma wo so happy birthday go as you Mr. Kwaku ata kidi awowo anwankwanta we efri Nhyiraba Justice awoye adwuma ewo RFM so sinia sum na dwumadi ahodo aka no fatwa so Ghana fwe yati asem dene Abibek Enterprise eden nyama papa bo se ba ne ntade empaboa ene bags de a ni nyina ye Abibek Enterprise ye wo mantade ladies top emema ene mba jeans ye wo bag papa bi bed sheet pillowcases enkwada ntade bi a wo peni nyina no eye Abibek Enterprise enkwada ne mpenifo underwear school bags ladies skirts emema shirts ene the t-shirts ni nyina eye Abibek Enterprise emema cargo shorts emema hoodie empenifo hoodie ene sports t-shirts ni nyina aye Abibek Enterprise and the bail aba ne boda from fofofo won so bra betubi na gisika gu botom yesi adepa ene ton ho ni nyina wo Abibek Enterprise hwehwe Abibek Enterprise Domi Total Filling Station and Chenhwa follow Abibek Enterprise on social media on Instagram and TikTok aye abibek.bill on Snapchat aye abibek_abibek bill for Abibek was 053-812-9775 020-815-6691 and now 055-902-7012. Demom Kai, Abibek lines singing now on WhatsApp so. Abibek Enterprise and home of quality bill. Minia femme waso ene wo mre kakra na menka DLFM Plaza Hotels one semti awan trail se wo pebe bia ye meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo pebe bi ya